Obutikiriza nobu barukireho mukanso yegombora obukansara orukujwekera omuruka gwankakwa Prose Mushabashabire Speaker kwemereza kanso ngo babanze bareba habwenki office zegombora ziremerekwa okutandika kanso tutakarugonjwire ebintu bikuturemerera Mr. Speaker kurabiro muriwe nishaba bakonareko kansalas twina kajaife hali tukumanya kakozirwe abo kubeti kanso twatwenda kakashuka beka kozirwe nishaba bakonareko kansalas at least tubaza tugenda tukaramure kakozirwe tugumize kuna kanso. Pastor was check the Nkakwa Parish office before this council. So I adjourned the council for 25 minutes. Bakansara na mukuru w'entebe ya kashatu nubagira ngo bakahinguza miliyoni 3 kweza office zegombora kunkana hatizangireko twagiteka ko miliyoni 3 ngayo no gizimba negwa atera akatenda nakatwara office yo tegwanga abashaho abathire abinjira ba complaining bagamba ngo bakabiyahare kandi kubizire abashanga hebizimbe be community yabiretandikire muri waro bashaba ngo at least bafunereho rumu bararaho abitu bashanga megombora nume yabiretandikire then twikirizana nabegombora kugira ngo umbire buke ndija kubamba rugamu then nabazomu ekizimbe cye cyayife kuko ekizimbe cyo ugantarika twamare myaka nkeshatu ekizimbe cyo rukuzo meeting na councils baraganiza ngo mpire kace kija kubana ikwa then nabafuruka nabargo mu kotazi ezito zirwaro nabaza wabo konkana hati ekizimbe kikanga kuhwa obwa hategombora yankakwa nekoro mucombe kwe cyankakwa health center ya kabiri bakansara nabagira ngo abakozi ba government no babarabya mamisho kirete iremera mu mugombora yasi harara turarabyo byona babiretera sente zanga kora ikibazirete ejo kintu ni kintu mamunonga usanga ndikusisomire wanje ndiza mu rukiko kandi ngashishire gombora ryanje kandi minister w'eby'enkurakurana ebintu byona bikazingana we are sorry nka district mwatuleba tuli hambeho hano tulereko kusasha kwitwa mwe muraze kubihirwa tunga abari kurundi mushemererwe tungito tuli kubyabuka tuli kwereko kusasha kwitwa ngumisirize ngezo ku convincing abakansara banje na remese ohireho office zegombora abantu betombwitwa haboruguto rwanka kwa kuza kabaranga narwo kuremwa ko ruva enkako rugenda kabaranga mpaka entusi yawebwa sente zalwo na engineer yagamba tamutusanga ko sente era bali batandise ko engineer nagamba tajalulima kubana yati okola ki okunyagibwa olugudo olwo nti era sente tuzibanja was like 3 point something banyuma yo kurambura offices zitakahwire Speaker burizo wegombora okushobora kiri kugenda bimisho akazu twakareba tunga twasanga kakabwire ndasaba desas kandi ari cyaka tukanso turi mu meeting wasa kushobora hawgaje gasha kwa Philip Murangira.